thank you. I appreciate it. Kimwe mu bintu duha agaciro n'imyambarire y'abantu. Pastor Josh yabiswe umwe mu bantu bahenze b'abakire dufite i Kigali. Uyu munsi icyambo wambaye ibyo washyizwe imbere. Ivuye muri Kinshasa. And yet, from Kinshasa, ihagaze komene muri Dore. Wa mwana ni umufasha kubaka usigaye hariya tukabuka tukaba benshi wakitsensa kubikagaza asante sana ukaba twishimiye kuba turi kumwe nawe uyu mugoroba. Kigali Boss Babe Black Excellence Party. Iyo bavuze Black Excellence wowe wumva iki? Black Excellence yitwa Eminato. Abanyamakuru ni abantu dukora n'inshuti zacu yo Bosco. Mu gihe kitarenze umunota umwe ndashaka amahirwe umunyamakuru uzi Eminato icyo bivuga ndamugurira kesi ya sikoro ndakubwira umunota umwe cyangwa uratinda umunota gatwa amasegonda 10 9 8 7 6 5 ngwino uriya yamenye yitwa Emi from 3D. Yes sir! Eminato wakuburiza bro. Wakuburiza. Let's go to the first. Hagarara hano neza bakureba. Nirajya bakunda kuterani. Nirajya bakunda kuterani. Ukunda umwero. Kuki bavuze umukaruka mvuga ugomba kuwambara nanjye. Tukari kaza muri black. Neza. Who is your favorite Kigali Boss Babe? Cool. That's it. Smoke is bivuga reka tuze kuba bakizi ijoro rishyikira wumva witeguye cyangwa ushaka kuza gukora muri bitaro. Ntabwo ari cyane kubera ko uri umuhanga urabakurikira. Nta kintu urakora. Bakora byose biragushimishije cyane. amaso yanjye niyo wareba urukundo wampaye Yarukiriza aho ngaho. Yararwubatse koko. Yararwubatse. This is a song, man. Musikana turakoze cyane. Black Excellence Party ndashaka kukubaza ngo who is your favorite Kigali Boss Babe? Kubera kuri kumwe n'inshuti yawe kandi ukunda. Boss. Favorites. She's a friend of Jesus. Ikibazo twari dufitanye kuri umugore wa Naci. Microphone. Yes, my cousin cyane kuri Black Excellence Party. Bakama ndetse na Marina. Umeze uri. You looking amazing. Marina. Marina. What's up, baby? Hi, Ben. Hi.